update-ovi softvera, to nam je dosta važna stvar, jer velika većina servisnih zahvata pada na update softvera. I sad, krajnji korisnicima to može biti problem, jednostavno moraju se pojaviti na servisu. Ako su doma znaju raditi s kompjuterom, do sada su mogli to napraviti tako da spoje telefon s kompjuterom. A dakle, u zadnje vrijeme ni to nije potrebno, dovoljno ako imam, recimo, wireless doma, mogu se spojiti telefon na wireless, telefon mi sam prepozna da imam, recimo, novi software ili novu verziju navigacije ili nešto slično i povučem, dakle, update praktički za nikakvog troška. I sve se, dakle, automatski pojavili, dakle, ja ne moram ništa ručno provjeravati jel ima novi software ili ima nova aplikacija, dakle, sve mi se automatski pojavi i onda ja biram jel hoću ili nešto. Specifikacije, to ću preskočiti, lagano, evo, ovo su te 3 boje koje čekamo na početku prodaje i imamo uzorke svih 3 boja tu negdje, pa ćete hoći vidjeti. Telefon dolazi u 2 verzije, ova interna memorija može biti 16 ili 64 GB. Imat ćemo obje verzije u prodaji u Sloveniji. Imam negdje zapisanu cijelu da ne kaže krivo posebno. 5099 kuna je ovaj sa manje memorija, 5699 kuna sa 64. Evo, ovako izgleda proizvodnja telefona, dakle, ova elektronika se jednostavno položi ovaj polikarbonatni dio. Dakle, što se tiče nekakvih radio signala, dakle, bila kakva težnja komunikacija, to je biti fantastično, jer nema metalnih dijelova vanjskih kućišta koje bi ometali. Ovo su nam novi prodajni paketi, već sad imamo neke proizvode u tim prodajnim paketima, u prodajnom paketu ovako zgodan punjač, dakle, koji može poslužiti kao USB punjač i kao USB kabel za prikladanje. Imamo naravno sluškice u prodajnom paketu. Evo, od ovakvih stvari, dakle, možete vidjeti ovu malu, dakle, ovo je nam je NFC Bluetooth slušalica, dakle, i kad je po prvi put spajan telefonom, čak slušalica ne mora biti uključena, dakle, telefon, ako ne znam, recimo ovo je telefon, ovo je slušalica, nebitno, ne? Dakle, kad ih dotaknem, telefon će sam probuditi slušalicu, dakle, slušalice mi ne treba raditi, na taj način smo isto minimizirali nekako potrošnju baterije. Dakle, telefon ne probudi slušalicu, ne mi kaže to sam ja i oni se kasnije dogovore preko Bluetooth, dakle, unutar par sekundi su oni spojeni. Ja, dakle, samo ih dotaknem, na telefonu mi se pokaže pop-up tipa spojen sam, telefon mogu staviti gdje god, baciti u tragu u auto, slušalice na uho i to je to. Dakle, isto na isti način funkcionira i sa tim slušalicama. Dakle, dotaknem ih u roku sekundu, 2, 3,